Takkan botol lagi kot. Salam Ramadan kepada semua yang berpuasa. Semoga ibadah anda diberkati. Dan juga selamat tahun baru Cina kepada siapa yang menyambut CNY. Kong Hei Pacoy. Wolves seri dengan Arsenal di Molineux Stadium. Hasil jaringan own goal oleh Calafiori in the dying minutes. Ini selepas Arsenal leading 0-2 di awal perlawanan. Macam mana boleh botol ni? Dah lah bottom club. 9 points. Even Arsenal Fan TV pun dah koyak. Paul Merson, Arsenal punya legend, mengatakan yang every game is like a cup final game. Itu je cara untuk Arsenal menang season ini. So setakat ni, dalam 7 perlawanan, dia cuma menang 2 kali sahaja. 10 poin saja dalam 21 points. Ai. Jika Man City menang dengan Newcastle weekend ni, maknanya Arsenal's lead will be cut into 2 points saja. Dah lah Arsenal lawan Spurs Isnin ni in probably one of the most fiercest London derby in this season. Nampaknya Liga semakin hangat. Korang rasa macam mana? Siapa champion Premier League this season? Arsenal ke atau City? Orang dulu-dulu kata kalau tak finish kena punish. Kita tengok sajalah.